Ebintu ebirimu eduuka ya Takara, emyenda hamwe na supermarket nibyo byasisikara omurro ogurikuteberezebwa kuba gwaruga aha mashanyarazi. Ebintu ebirikubarwamu sente ezirikurenga omu bihumbi 3 nibyo bikuteberezebwa kuba byahwerekyerera omurro ogu. Aho omushaki waitu yahikira aha mwanya ogu yashanga baingi nibahanda bunaku barikugezaho kuraaza omurro ogw'okugezaho n'okutambira ebintu bikye ebyaba bitakahire. Abantu abatari bamwe na bamwe okukira munonga abashubuzi bari aha mwanya ogu nibeetomboitira polisi ab'okuturaho kwija kandi ekiba yahisikireho ekatiga n'omurro gutakareire ekagarukayo. Kushanga ngo omumazima ngo polisi yo kuraza omurro nkenda kike omurro gondo gwaka uko gureba ukatamo kwasana muno ko polisi babona abasakura abantu abakuraza omurro omumazima bamafoto kirwa tap meya tap sinto twatagarene na polisi munaruito gutyakwe na ferwa munonga kugire bya ferwa konka itwaterera esimu itwaya sabro byambi kwasarwa muno kushanga nguita transport bintu byona when it comes to fire brigade people should be aware. Ogurgira hari bamwe abakama b'amaduka agakwatira omurro bashobora ngu batungira amakuru ag'ekizimbe kikwata omurro shaha nkamushanju z'ekiro nabo ndiko kumanyisaho polisi zirishanga mushanju polisi esomegera omushaija akaduka hariyo nihasa ayuruka ahika kumuya ashanga omurro gwatandikira rwagati y'eduuka mu rwanje n'ebintu byahira mu byanje mu mwanya ogu bakubare ibintu byonka miliyoni 2. Abantu bagira ngo ubwanyuma yo kutunga amakuru ago bagezaho kuraza omurro beitu byabarema ubona polisi yibaterera etari kubahika ekintu ekibajumirira takageta kahero kikame switch shaza bakara ndetse dokora ofunga shanga umuntu w'umurugwaguru mwinshi bagware ni service tugeza hoteli polisi ngo polisi icyero ni proof sato bituma gwata nani ndebo mu rukundo n'ubucyerezo bintu nkatamo kwasa kwa no polisi ko kuzeba bazaza kubaza tegenga ngo bakusheje byo n'ibyo kunyo. Abashubuzi abatari bamwe na bamwe abagambaho n'umushaki waitu bahereze ibitekateko byabo kwa abantu okutira munonga abashubuzi bakubaza kwerinda ebigwerereza nkebi etsia kantu kikuru onkanimba hano nimina hanze zaho kugira ngo Morganwa umuntu w'amani mpamya ngo omurro gurga abutandwa amashanyarazi rikono twateka ukatware ho umuntu wena wareka kahasini akuraga gasha kwa Gerard Tugume wa Sky TV agenshonga muri Shema.